Hajde sada da se pozabavimo i samim operatorima između naših tipova. Ovdje ćemo pričati o 4 vrste operatora. Postoje još neke 3-4 vrste koje su manje bitne i rijetko kad ćete se sretiti sa njima, tako da ćemo se baviti samo ovima. Krenut ćemo od aritmetičkih operatora. Oni se koriste za sve, za operacije između numeričkih tipova. Dakle, to bi bio integer, a to su recimo i double, long, short i svi drugi tipovi koji smo uklonili odavdje. Krenut ćemo od toga što ćemo definisati i inicializovati ovaj integer sa nulom i krenut ćemo da primjenjujemo neke aritmetičke operatore na njim. Da bismo vidjeli rezultat naših operacija, koristit ćemo console write line. Stavit ćemo ovdje rezultat sabiranja i onda ćemo da ispišemo taj rezultat. Prvi operator je operator sabiranja. Kao što možete pretpostaviti, 2 plus 2 će da rezultat u vidu broja 4. Dalje, tu imamo operator oduzimanja koji sam sve objašnjava. Onda imamo operatore deljenja i množenja. Za deljenje koristimo kosu crtu, a za množenje zvjezdicu. I posljednji aritmetički operator koji će nam često biti bitan je rezultat ostatka pri deljenju. Za to koristimo znak procenta. Ako dijelimo 5 sa brojem 3, ostatak pri deljenju će biti 2. Dakle, 3 kroz 3 je jednako 1 i ostane nam još 2. Hajde da pokrenemo ovu aplikaciju i da provjerimo naš ispis. Evo ovdje vidimo da smo dobili očekivane rezultate. Možete se malo ih zadržati i provjeriti sami. Kao i što možete da probate da se malo igrate sa ovim tako što biste recimo ubacili više različitih operatora. Ovdje možemo staviti -1, onda možemo sve ovo da pomnožimo sa nečim, recimo kao i u matematici standardnoj ćemo sve staviti u zagradu i onda ćemo recimo to da pomnožimo sa 3. I ako pokrenemo dobit ćemo neki rezultat. Pored aritmetičkih operatora, tu su i logički operatori koji se odnose na boolean tip. Logički operatori mogu biti operatori i, ili i operator negacije. Hajde da prikažemo svaki od njih. Dakle, ovdje ćemo da stavimo nešto. Provjerit ćemo da je operator bool recimo true and false. Logičko i će ovdje da nam da rezultat false. Kada bi stavili true i true, dobilo bi true. Dalje imamo logički operator ili koji će
da prihvati, koji će tražiti true vrijednost u jednom elementu ili u drugom. Dakle, ovdje očekujemo da bude prva ili druga vrijednost true. U ovom slučaju prva vrijednost je true, tako da će i rezultat biti true. I posljednji operator će biti operator negacije. Ako stavimo negaciju od true, dobit ćemo false. Isto tako, ako stavimo negaciju od false, dobit ćemo true. Hajde sada da testiramo logičke operatore. Možemo samo popraviti ovdje ispis ili ne i dobijemo rezultat. Pored logičkih operatora na boolean vrijednost ćemo često primjenjivati i relacione operatore. Relacioni operatori upoređuju stanje između dve promjenjive. Recimo, ovdje ćemo da uporedimo da li je 2 isto što i 3. Kada želimo da uporedimo dvije vrijednosti, koristimo 2 puta jednako znak. Ovdje ćemo dobiti rezultat kao false. Isto tako, kada bi stavili ovdje 2, dobili bi rezultat true. Relacioni operatori se mogu primjenjivati i na stringove. Možemo uporediti da li je nešto isto što i nešto drugo. U ovom slučaju će biti false. Da smo koristili isti string, rezultat bio true. Kao što možete pretpostaviti, relacioni operatori se mogu koristiti nad svim drugim tipovima. Pored upoređivanja da li je nešto isto što i nešto drugo, možemo upoređivati da li je nešto, recimo 2, drugačije od nečega drugog. Od 3. Dvojka jeste drugačija od trojke, tako da će nam rezultat ovdje biti false. Onda, kada poredimo numeričke tipove u sklopu relacionih operatora, možemo koristiti i veće ili manje, to jest veće jednako ili manje jednako. Hajde da i to probamo na brzinu. Da li je 2 veće od 3? I da li je 2 manje nego 3? Ako vas zanima da li je nešto veće jednako ili manje jednako, dodao biste jednostavno ovdje jednako nakon operatora. Tako da rezultat će biti isti, pa ćemo ubaciti taj operator. Hajde sad da izvršimo da imamo rezultat. Dakle, da li je nešto isto što i nešto drugo, rezultat je false. Da li je 2 različito od 3, rezultat je jeste. Da li je 2 veće ili jednako od 3, rezultat je nije. I da li je 2 manje ili jednako od 3, rezultat je jeste. To bi bili relacioni operatori. Pored ovih, posljednji skup operatora koje ćemo obraditi je operator dodeljivanja. Osnovni operator koji ćemo najčešće koristiti je operator jednako. Njega smo, bez da ste znali, do sada koristili u svim ovim našim primjerima. Dakle, operator jednako daje vrijednost nekoj promjenjivoj.
Čisto da bismo pokazali još jedan primjer sa operatorom dodeljivanja, ovdje ćemo definisati neki drugi int tip i dodijelit ćemo vrijednost 10. Sada ćemo ovdje našem tipu int tip dodijeliti vrijednost druge varijable i ujedno ćemo to i da ispišemo. Rezultat nakon dodjele. Dakle, ovo su operatori dodeljivanja. Pored znaka jednako možemo koristiti i operator plus jednako ili minus jednako. Ovo će nam često se pokazati korisnim. Dakle, operator plus jednako je isto što i da uzmemo naš inicijalni tip i saberemo ga sa drugim tipom. To kraće možemo napisati kao plus jednako. Sada ćemo ovdje da vidimo rezultat nakon dodavanja prve varijable u drugu. I posljednja stvar od operatora koju ćemo ovdje pomenuti su inkrementalni i dekrementalni operatori. Oni u suštini uzmu neki broj i povećaju ili smanje njegovu vrijednost za 1. Recimo ako stavimo ovdje int plus plus, dobit ćemo novu vrijednost. To je isto što i da smo uradili ovo. Ali je ovo lepši i kraći način da se to napiše. Isto tako bi mogli da uradimo za minus minus, što bi bilo isto što i da smo oduzeli jedan broj. Hajde sada da pokrenemo aplikaciju i da vidimo kako se naši operatori ponašaju. Ovdje imamo neke vrijednosti, ali da bismo lakše ispratili što se dešava u kodu, koristit ćemo naše znanje baratanja sa debuggerom koje smo naučili u prošlom predavanju. Tako da, hajde da stavimo breakpoint ovdje na liniju 15 i pokrenemo naš program ponovo. Dakle, šta se dešava? Naša promjenjiva int tip će da dobije vrijednost koja će biti rezultat ovih matematičkih operacija između tih brojeva i onda će pritiskom na F10 preći ćemo na sljedeću liniju i onda će da ispiše tu vrijednost koja je rezultat 9. Zatim, ovu vrijednost ćemo da presnijemo sa drugom vrijednošću koja je ovdje inicializovana kao 10 i naša vrijednost će nakon što izvršimo liniju dobiti tu istu brojčanu vrijednost i ispisati je ovdje. Vidimo da je to 10. Zatim ćemo da dodamo na prvi tip drugi tip. Trenutno je i jedan i drugi imaju vrijednost u obliku 10 jer smo ga ovdje presnimili. Tako da će dodavanje ovog tipa na njega da poveća našu vrijednost na 20. Hajde to da ispišemo. Onda
Sada ćemo da probamo inkrementalno dekrementalni operator. Dakle, ovo će da poveća našu vrijednost samo za 1. I možemo vidjeti da on se nosi vrijednost od 21. I ovdje je ta vrijednost ispisana. I tako dalje. Možete kroz debugger proći kroz sve ove operacije i možete se malo igrati s njima ako želite bolje da ih upoznate. Ove tipove koje smo do sada definisali i ove operacije ćete koristiti kroz cijelu svoju karijeru programiranja, tako da je bitno da ih sada dobro savladate. Predložio bih vam da napravite pauzu od videa ovdje na nekih 10 minuta i da se probate igrati malo sa ovim operatorima jer će vam oni biti korisni u budućnosti.